Agde la chou. Ak chou papa. Pose Sa bagnem. kote men. Akone mlamboze mapet may men. Ba mwa men sa gen men. Mlamboze akone ba yo men. Ti fom ka bon problem. Talman men fom sa men. Ka bon Ba problem. ki chom de ka dousan kon nou papa. So, ame tem djoubi, yo di chak moun nan la vi a gon problem. E men problem nou gen. Sa vle tou gen men problem avem papa. Yo, mba bon ti mgo ti fom mwen ansama ave. Wè fom sa, telman bon problem. Fom sa debi lè maman pou se mwen tate nom tou e kousou. E vwe, moun chate pou e son tatouraj men. Sa piske tatouaj. Ah, de pou e sa, mwen pa mnen talel pral vin la chou. Talman men, mba bon mon ti chou. Bon mba bon wè pa de se do di sa la, kem chou kon di ke mba kile ou pa mnen paret mwen. E vwe, mwen pa mnen talel pral vin la, jem gade mwen. Oh, chéri, Oh, gade fom mwen, men li papa. oh, gade madame mwen chéri sa bay la. Madame, koman madame mwen? Men fom pa mnen. Mwen men fom pa mnen sa mwen. E pa mnen sa. Fom pou la sa. Oui, oui. E men sou bay, mwen badon bay, e sak pou mwen. Mwen madame pa mnen sa, madame Mwen prefere. pou mwen liye. Mwen madame prefere sa, madame Mwen prefere sa sa. pou mwen liye. Ame chéri, Sa ba vin yon nou, kote pou te akon. Ou ba yon konat nou? Ba rekonet nou. On te vene ba rekonet. Mwen ba Kote mwen la chou? Ou e men fom sa an pil chou? sa mwen mwen sa biske deje nan tet Mwen mwen. pam nan sa mdel mwen men sou nan mwen kel fè. Wale? Chou? E be sa gen, ou e men fom sa an pil Si chou? mwen mwen fom sa pil E me chou. wè si pou ta fom sa, fom da ka, pou mda kitel bou, fom da ka pa sep kal. Oh, se kal pa mwen patne mwen, se kal pa mwen mwen.